با مهمترین خبرهای روز برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. السلام علیکم. در اساس سفارش رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده با مقصد شناسایی با رفتی برطرف نمودن عاقبت‌های آفات طبیعی در شهر و دهات پنجکن، معاون یکم رئیس ولایت سوخت سهیلی قربانزاده با همراهی دیگر مسئولین سفر نوبتی کاری انجام دادند. متوجه باشید به گزارش نخستین برنامه. همزمان با سفارش معاون اولی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌بای احمدزاده، معاون اولی رئیس ولایت سهیلی قربانزاده، سردار راستی کمیته دولتی حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدنی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت بهرام دادیان از شهر پنجکن بازدید کاری انجام داده با رفت برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی شناس گردیدند. گروه کاری ولایت سوخت با همراهی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده نخست از سایه مزار که بر اثر سیل از گل و سنگ پر شده بر راه و زمین‌های کشتی خواجگی‌های دهقانی جماعت دهاتی لایق شیرالی و دهه باغچه جماعت دهات شنگ خسارات زیادی وارد کرده بود و همزمان موضع قمصای جماعت دهات سوجینک احتمالی از آبخیزی دریای زرافشان زیان دیدن زمین ها پیش بینی شده است. دیدن کرده با مسئولین دستور دادند که باید با جلب تکنیک معاصر برای هرچه زودتر تازه کردن سیلروها و مستحکم ساختن موضعهای آسیب پذیر دریای زرافشان و دیگر انشاءات مهم تدبیرهای ضروری اندیشند. همزمان گروه کاری ولایت سوخت تحت راهبری معاون یکم رئیس ولایت سهیلی قربانزاده با فعالیت پایگاه‌های آبکشی، حوض‌های ماهی پروری و ساحه کشاورزی شناس گردیده مسئولین را وظیفه‌دار کردند که باید در این سمت تدبیرهای مشخص مورد عمل قرار داده شود. گروه کاری تحت راهبری معاون یکم رئیس ولایت سوخت سهیلی قربانزاده و رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده و دیگر نمایندگان رسمی در کارخانه مشترک زرافشان با راهبریت و مسئولین این کارخانه یک ملاقات انجام داده. بار دیگر راهبریت کارخانه مشترک زرافشان را وظیفه دار کردند که آنها باید برای برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی در جماعت و دهه‌ها و موضع‌های زیان دیده شهر باستانی پنجکن تکنیک‌های پراقتدار و دیگر واسطه‌های ضروری را جدا نموده منتظم با چنین موضع‌ها و جماعت‌های دهات دست مدد دراز نمایند. تحت راهبری رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده و با اشتراک راهبران مقامات حفظ حقوق و دیگر ساحه‌ها جلسه نوبتی شورای مطابق سازی و متدی عاید به تعلیم و تربیت حقوقی شهروندان نزد رئیس شهر پنجکن دایر گردید. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه. در جمهوری تاجیکستان با اقدام و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامه رحمان، تعلیم و تربیت حقوقی شهروندان یکی از سمت‌های مهم کارهای ترغیباتی و تشویقاتی میباشد. با این مقصد در مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن شورای مطابق سازی متدی عاید به تعلیم و تربیت حقوقی شهروندان تأسیس یافته است. در جلسه نوبتی شورای مطابق سازی و متدی عاید به تعلیم و تربیت حقوقی شهروندان نزد رئیس شهر پنجکن اساساً دو مسئله مهم: رفت اجرای بندهای نقشه کاری شورا در نیم ساله اول سال 2024
барраси пешниҳоди президенти Академияи Миллии Илмҳои Ҷумҳурӣ аз 27 июли соли 2024 вобаста ба иҷрои бандҳои 6 ва 45 супориши ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба вазъи ҷинояткорӣ, афзоиши ҳолатҳои гаравидани сокинони шаҳри Панҷакент ба ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ ва сабабу шароитҳои вобаста ба он, дигар таклифу пешниҳодҳои шӯро таҳлилу баррасӣ гардида, аз рӯи он вазифаҳо муайян карда шуданд. дар ҷаласаи шӯро аз рӯи масъалаи якум муовини раиси шаҳр Мурод Шукурзода гузориш дод, ки дар он асосан равандҳои боз ҳам беҳтар намудани таълиму тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон, вусъати корҳои тарғиботӣ бахшида ба эълон шудани соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ таҳлилу баррасӣ гардид ва таъкид шуд, ки бояд аҳли ҷомеа дар ин соли фархунда ба таълиму тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон диққати махсус диҳанд. вобаста ба масъалаи дуюми рӯзнома, раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҳозиринро бо пешниҳоди президенти Академияи Миллии Илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон шинос намуда, қотеона талаб намуд, ки мо ҳамагон бояд тамоми ҷаҳду талошҳои хешро ба иҷрои супоришҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати пешгирии ҷинояткорӣ, афзоиши ҳолатҳои террористиву экстремистӣ равона созем. прокурори шаҳр, мушовири адлияи дараҷаи якум Искандар Раҳматзода зимни суханронии хеш таваҷҷӯҳи ҳозиринро пеш аз ҳама ба ҳолатҳои ташвишовари гаравидани сокинони Панҷакент ба ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ ҷалб кард ва изҳор дошт, ки бояд қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим, қонун дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак ва баландбардоштани сатҳу сифати таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон ҷалб карда шавад ва аъзоёни шӯроро ба вусъати корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ бахшида ба 30-солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳидоят кард. раиси шаҳри Панҷакент дар поёни ҷаласаи навбатии шӯрои мутобиқсозию методӣ оид ба таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон андешаву мулоҳизот ва вазифаҳои асосиро барои иҷрои нақшаҳои муайяншуда ва масъалаҳои баррасӣ гардида мушаххасу муайян кард. гурӯҳи кории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода масъалаи тозаву озода сохтани хиёбону кӯчаҳо ва маҳаллаҳои шаҳрро таҳти назорат ва иҷрои тадбирҳои мушаххас қарор доданд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру деҳоти Панҷакент корҳои ободониву созандагӣ бо вусъат идома дорад. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тасмим гирифтааст, ки ин шаҳри бостониро ба шаҳри ҳозиразамони тозаю озода ва обод табдил диҳад. давоми 3 рӯз гурӯҳи корӣ таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент асосан масъалаҳои шаҳру шаҳрдорӣ, тоза кардани кӯчаю хиёбонҳо, маҳаллаҳои шаҳр аз партовҳои гуногун, ба тартиб даровардани савдои ғайриқонунӣ дар қади роҳу кӯчаҳо, даъвати роҳбарон ва шаҳрвандон ба корҳои тозагӣ, хуштару зебо сохтани назди биноҳои маъмурӣ, корхонаву ташкилотҳо, ҳавлиҳои шахсӣ, бозорҳо, муассисаҳои хӯроки умумӣ, хизматрасонӣ, баландбардоштани маърифати экологии аҳолӣ таҳти назорат ва санҷиш қарор дода, барои ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта тадбирҳои зарурӣ андешида шуд. аз ҷумла аксари кӯчаю хиёбонҳо аз партовҳои гуногун тоза гардида, дар асоси шартнома бо соҳибкорон барои ба беруни шаҳр кашонидани партовҳо 10 адад воситаҳои нақлиёт ҷудо карда шуд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз роҳбарони воҳидҳои сохтории дахлдор, раисони маҳаллаҳои шаҳр даъват ба амал овард, ки бояд дар байни аҳолии шаҳри бостонии Панҷакент корҳои тарғиботӣ вобаста ба тозаву пероста кардани шаҳри бостонии Панҷакент, ки яке аз марказҳои ҷаҳонгардӣ ба шумор меравад, мардумро ба тозаву озода нигоҳ доштани назди ҳавлиҳои шахсӣ ва боз ҳам хурраму обод кардани шаҳри бостонии Панҷакент ҳидоят намуд. гузориши Сабрина Акрам ва Шаҳбоз Қурбонов.
роҳбарияти шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон дар бораи равандҳои таълиму тарбия, вазъи имрӯзаи муассисаҳои таълимӣ ва нақшаҳои минбаъда маълумоти муфассал дод. در شعبه معارف شهر پنجکند نشست مطبوعاتی مدیر شعبه معارف عثمانزاده مقصدالله برگزار گردید که در آن روزنامه‌نگاران محلی و ولایتی اشتراک داشتند. ضمن پاسخ به سوالهای روزنامه‌نگاران ذکر شد که مکتب‌ها به سال نوی تحصیل آماده می‌شوند. از جمله در سال نوی تحصیل بنای نوی دو مؤسسه تعلیمی، مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 55 دهه عبدالصمد و رقم 69 دهه دشت که هر کدام دارای 14 صنفخانه هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین در همه مؤسسه‌های تعلیمی تعمیر جاری داخلی بناها انجام یافته، حالا رنگ و بار و تعمیر بیرونی آنها ذخیره نمودن مواد سوخت برای دوره زمستانگذرانی ادامه دارد. همچنین گفته شد که سال روان 7900 نفر کودکان بار اول به مکتب می آیند و به سبب تناسب کلان شماره ختم و قبول کهنه و در حالت صدموی قرار داشتن بنای 10 مؤسسه تعلیمی، بنیاد بنا و صنفخانه های علاوگی با استفاده از همه سرچشمه های مبلغ گذاری پیوسته داده می شود. همچنین سال روان بار نخست 92% ختم کنندگان صنف های 11 و 9 مؤسسه های تعلیمی برای ادامه تحصیل به مکتب‌های میانه و عالی کسبی به مرکز ملی تستی حجت سپردند و این در جمهوری نشان دهنده بلند محسوب می شود. اشتراک خوانندگان در آزمون‌های جمهوریوی نیز نسبت به سال پیشین افزوده است. با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر، مؤسسه‌های تعلیمی با میز و کرسی تامین شده. همچنین تا این دوره نقشه خریداری اتاق‌های فنی 117% به اجرا رسیده است. به این و دیگر سوال‌های روزنامه‌نگاران در نشست مطبوعاتی مدیر شعبه معارف عثمانزاده مقصدالله به همه سوال‌های خود جواب‌های قانع کننده گرفتند. گزارش دلافروز حفیظ و شاه حسین صالحوف. ادامه برنامه با اقدام شهروندان سخاوتپیشه و مهاجران مهنتی در دهه‌های ماغیان و فانی جماعت دهاتی ماغیان اسفالت پوش کردن کوچه ها با موفقیت آغاز یافت. منفش نمودن راه‌ها از عامل‌های دانسته می‌شوند تا بعد آن بسیاری از مشکلات ساکنان برطرف می‌گردند. خصوصاً رفت و آمد خوانندگان به مکتب و ساکنان آسان شده، فرسوده شوی قسم‌های احتیاطی اتومبیل‌ها نیز کم می‌گردد. این است که در شهر پنجکند با تعمیر راه‌ها خصوصاً منفش نمودن آنها توجه ظاهر کرده می‌شود. اگر سال گذشته با استفاده از تمام سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری در شهر و دیهات آن 12.5 کیلومتر راه منفش گردیده باشد، سال جاری منفش نمودن 26.5 کیلومتر را به نقشه گرفته شده است که از این قریب 15 کیلومترش به جماعت دهات ماغیان راست می آید. در این جماعت با سهم جوانان باننگ و ناموس، ساکنان و صاحبکاران وطندوست و شخصانی که مبلغ‌های برای حج جمع نموده خود را به این کار خیر صرف نمودند، تا امروز زیاده از 8 کیلومتر راه منفش گردیده. کارها در این سمت با مرام ادامه دارند. باید که ما بخش به 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان در حدود جماعت 60 انشاءات رو باید به این رسانیم. این زمان 52 انشاءات رو ساخته به استفاده دادیم. در 8 انشاءات دیگری حدود جماعت کارهای ساختمانی ادامه دارد. بغیر از این در حدود جماعت ما به طریق حشر به طریق صاحبکاران با مبلغی که شهروندان جماعت دیهات ماغان جمع کردن به سفر حج میروند گفته بودند، آنها این حصه خود رو به منفش کنی راههای حدود جماعت صرف نمودند. این زمان در حدود جماعت زیاده از 12 کیلومتر راه رو به اتمام رساندیم، اسفالت پوش نمودیم. حالا با کارهای اسفالت کنی ادامه دارد. بغیر از آن صاحبکاران حدود جماعت دیهات ماغیان تصمیم گرفتند که زیاده از 10,000 اهالی که در دهه‌های ماغیان، پلیگرداب، پشتکو، دهه فانی، میدانچه ماغیان زندگانی می‌کنند، قطع آب نوشیکی رو عصر نو که فرتوده شد سالهای 70 عصر گذشته ساخته و استفاده داده شده بود، همون رو کنده عصر نو برقرار نمود. زیاده از 1,700,000 سومانی به این زمان در دهه پلیگرداب با مبلغ 1,650,000 سومانی هم آب نوشیکی هم آب پالیزی با ساکنان دهه‌های پلیگرداب تامین نموده شدند.
ҳоло дар тамоми ҳудуди ҷамоати деҳоти моғон бахшида ба 35 солаги истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонии созандагӣ рафта истодааст. имрӯзҳо корҳои мунфашкунии роҳҳо дар деҳаҳои моғиён ва фонии ҷамоати деҳоти моғиён бо маром рафта истодааст ва мутасаддиён дар баробари таъмир намудани роҳҳои асосӣ ҳамчунин тамоми тангкӯчаҳоро низ мунфарш менамоянд ва барои ин техникаву таҷҳизоти зарурӣ ва қувваи корӣ муҳайё мебошад. зеро сокинон дар баробари саҳми пулӣ гузоштан ҳамчунин дастҷамъона дар ҳашарҳо иштирок намуда дар тахту ҳамвор намудани роҳҳо кӯмак менамоянд. имрӯз мардуми моғиён ҳама якҷо шуда тасмим гирифтем ки роҳи деҳаамонро бо деҳаи ҳамсоя фонӣ деҳаи фонӣ ду деҳа якҷоя шуда ҳамин корҳоро анҷом додем ва имрӯз аллакай мешавад ки мо 4 километр роҳро мунфарш кардем ва дар оянда боварӣ комил дорам ки бо дастгирии бародарони мо ва чӣ хел ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маъзими миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мегӯянд, мо ҳама кас шуда ҳама кӯча ҳама маҳаллаҳоро обод мекунем, аз як гирибон сар бароварда ҳама каса боварӣ комил дорем ки ҳоло ҳама кӯчаҳои деҳа ва ҳамин дар ҷамоат чанд деҳа аст ҳама тасмим гирифта ҳама ҷоро мунфарш мекунем. барои амалӣ намудани нақшаҳои дар пеш гузошта маҳсулоти зарурии босифат ва ё ба истилоҳ асфалти пухта истифода гардида корҳо зери назорати мутахассисон анҷом дода мешаванд ки ин барои дар солҳои зиёд хизмат намудани роҳҳои таъмиршуда мусоидат мекунад. тавре ки ба ҳамагон маълум аст бо супоришу дастгирёиҳои муҳтарам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззими миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мо ҷавонони аҳли деҳа тасмим гирифтем ки роҳҳои марказӣ даруни дохили деҳаи фони деҳаи моғиёнро сарбаландона мунфарж намоем. мана имрӯз ҷавонони деҳаи мо саҳм гирифтем ки худаш мана пешвои миллат ки ташаббус карданд ки тамоми гӯшаи канори ҷумҳурӣ обод бошад, хусусан деҳаҳо. мана инҷа мо пиру барно имрӯз тасмим гирифтем ки тамоми кӯчаҳои шоҳроҳҳои деҳа, кӯчаҳои пасхам ё ки роҳи қабристони деҳаамон ки вақташ ба лой мешуд, тасмим гирифтем ки бо дастгирии мана ҳамин ҷавонони деҳа пиру барно ҳамин роҳҳоя ба таври пуррагӣ тамоми гӯшаҳоша мунфарз кунем. мо ҳамин миннатдории хешро ба мусафедон ба ҷавононе ки дастгирӣ карданд миннатдории хешро баён мекунем. Тасмим гирифтаем ки тамоми ҳамин гуҷои деҳа ба ки роҳҳое ки мунфарш нашудааст ният дорем ки мунфарш кунем. мо ҳозир то ҳозира ҳамин иқтидора мо ҳамин чизҳо ба чизо маблағо ҳамеш ҷамъ техникао мана овардагӣ ҳамун самтое ки мекунем мо ҳамеша ба нишон гирифтагӣ ҳамеш ҳаллу фаслаша ёфтагӣ насиб бошад рӯзҳои наздик ба ҳамин корҳое ба итминон мерасонем. сокинон фароҳам гардидани имкониятҳои мавҷударо барои обод намудани гӯшаҳои ватан аз соҳиби истиқлоли кишвар, ваҳдати миллӣ ва сиёсати оқилонаву хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дониста ният доранд ки дар оянда дар дигар корҳои ободонии деҳа, ҷамоат ва шаҳри худ саҳм мегузоранд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.